Sang Prabu raris mangwajan kalaning sampun melingih dena keling serita yang mahar sikuturan raris para meledangi desang para budayana ngaren cehang panganikeun dia ngamadu sang resi ingih mapidawa ketiang ratu yang maha wanita nemangken ledang pirengang titiang pacang matur mapinuna sering linggih palunggu kiratu dari mangkin ngelimak segedang pinunas titiang ngeledang ratu mangkin mikayunin inek jaga titiang kawen tenan pokembah banyak titiang yang tukang iriki mangkin ngelimak pisan makata sektu sampai kesungsung antukipun ibadah janratu sia sekedang yang pet parade teniwangan cuk titiang ngawilangin wenten siu sektu sane kesungsungan tuh banyak titiang saja turuning ayang titiang pidabdab suang-suang sektu sane kesungsungan tukipun ri sejeroning ma pidabdab ri sejeroning pacang astawu itu sesuatu sektu sami pacang melep pinunas sing titiang manjang ring palungguh ratu ariyanto kan dari sejeroningipun mapidabdab suang-suang sektune mangu bakti maka sami punikipun ngingilang raga ratu riwus kadia sapunika ide sang para buryana rendahang pangan digeles areki kecawis
antuk itu yang maha sikuturan dia Gusti udah nana Prabu Dewa yen buka kitu yen pengidih Dewa di kapining bapu dua nene pina ketitah tekening bapu dukapan bapu pacang tulah bapu lakar mau tetegar sini rare siada kampuaku kadiangan ide yang maher sikuturan dari sejeroning pacang mau pidabda pacang nganutin kadititah ide sang Prabu nabda panjang ide nih ngawen tenang parum pertama sane pacang kelaksana yang antuk kita yang maharsi wantah jedagi ngawin tenang Paru managung mari ngabadulu Paru managung punika kapidabdabin pacang kewentenan eriko dari dulu segedor sami kalaning kegelar Paru mane punika pacang kauluman maka sami sekteri utamanipun manggalaning sekte mangledang ngeraukeun dari sejeroning paparuman pacang wenten dari kebawasan pegenuh wirasna